Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Dor Barshnong Tongseng Narpu lembat khasi students union kila pelong dak jingya rally hak si palai praterik nailur arjar arpuar pan penram jur yo Ramesh Dakhar uba nak snong Tongseng Narpu badya ka kenhun nong penya breu kibala dan menta hak ro nar jongki pulit ya kani ka jingya rally lasdang na po snong nadu ka surok ba national highway bat kinong kren kiba kenthop yo wahe snong uba chiwan biang rembai uskatri snong uba saman penyau bat kinong kit kam jong ka KSU Tongseng Narpu Union kila premjur di Ramesh Dakhar baya ka kenhon jong u bat dawai ki bor jong ka an ba ka David Pinstom daga bating e kani ka por yang kani ka sngi kawa tentu ikam ka dorbar chnong Tongseng Narpu rengkat lembat ki dekhot yang ka KSU unit Tongseng Narpu bat ki wiki seng peru em po chnong penman ya kani ka rally lene ka jingya ki persya na ka benta upersya bat penram juri ya kinong penyap bru yu Ramesh Dakhar wa uni Ramesh Dakhar wadaju penyap le kawi gaman be hachnong yong I he Tongseng nadu usnem hajar arpau te kemu wa itu ipor ina kaliang ka dorbar chnong Tongseng Narpu debu e jing tho saki bor yong ka ain wokset cirta jing im yo ni bru ukamu ni wachim ya ka mensim bru henre snyosi wong wa hapo si snem dem wa pelai jamino kamte katula datam asnem uni ubrum em de po chnong sa thaul ne chiyung sa sem yong kikur ki jai yong o bat nagaliang ka dorbar chnong le nadu tusnem hajar arpau darai kam ka dorbar wo tai chnong yu cha de po chnong thau wat ki wahayung sem yong o le to de cha gi o bat penrem juri le kamtam yo ni Ramesh Dakhar wa penjak buram ya ka chnong ka thau yong I penjak buram ya ke yung kasem ke yung o kikur kijaj bat ya ke imlang salang urok kawi tekam te idawai naki bor yung ka ain sorkar was nyo bahagi chimkia ya uni Ramesh Dakhar wat ya kiwi kenhun nong penyap brule kamju wa chimkia gi ukset cirta jing im po patok ukset hadu wa temen hadu mi yule hadu wa dor kijat lep ta pelai Arnang gigi ule ikam beman. Wanus na bipai ba. Mau di pasi mo. Lada ila ka sarkar. Hoy him ka sarkar ya kain pasino ya kini ginong penyap bro. Lai ujian di sekmat. Yo kiwi la uteng neni sekmat ule ikam beman. Ne benta upercak jur. Ya uni Ramesh Dakhar waman unong chong chnong hapo Tongseng ini nadu dakhai ule Tongseng henry mandeh dakhnro itu por dam da tenyak buru ini chnong ka kranti sutengah osnam arjar arpau ta ka kamte hatu por ini liang ka dorbar chnong kamong we chnong tenne dadap am geje kelam lengba kikur lengba ka dorbar chnong de soy nebenta ukset no yuni ubru cirta henry yoy wa haden cisnam uni ubru dalayo nagajal te ikam kadar barchnong nadu itu par udah kentaj yo henry ubrum jo yoy de u chnong ta tip chinu chong chinu yo henry ikam ka chnong Tongseng im tip yo uni ubru idaman wacha kentaj henry hagni ka por ngam pa ka sekretari yang kani chnong wa kamu ni ubru ngoy asai ka sarkar ta ukset o cirta lene upasi no sendon yo ne ba manalai doni
em ka jingma ya I kam kinong chinong. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.